pokazati svoje, dakle, stavlja se borac na borca i vidjet ćemo kako će to završiti. Rijeka je dobro krenula u prvom poluvremenu, još uvijek 2 boda prednosti za Rijeku. A evo izmjene, 15-14 u vodstvu Taekwondo Team Bosna, 16-15. Dobro je odradio ovaj jedan udarac u okretu, suci su to odmah primijetili, zatim još nekoliko preciznih tehnika i eto, 16-16 u ovom trenutku izjednačenje. Hoće li Fibinger uspjeti nešto napraviti? Okliznuo se ovdje Nusmir Majetić. Rezultat ostaje nepromijenjen, međutim opomena za Nusmira, za momčad Bosne. 17-17. Ovo prespora reakcija, doduše i jednog i drugog natjecatelja, tako da ništa od bodova, ali u svakom slučaju 18-17. Prednost za Rijeku. Mogli bi reći ponovno prednost za Rijeku, jer s ovim se bodom Rijeka vratila ponovo. A evo sada i razlike. 19-16. 20-19. Zagrijali su se, rekli bi i suci, ali u ovom trenutku, obzirom na preopuštenu i nekontroliranu borbu jednom i drugom natjecatelju, minus bod. 20-19 trenutni rezultat na semaforu. Dakle, jedan bod prednosti za Rijeku, 25 sekundi do kraja ove prve borbe u drugom poluvremenu. Sudili su ovdje, izgleda ovaj kružni udarac nogom u tijelo Fibingeru iz Rijeke. Evo ga. 23-20. 23-22. I kraj prve borbe. Uspjela je Rijeka zadržati prednost, doduše malu prednost. A slijedi druga borba u drugom poluvremenu. Andrej Gudac protiv Ervina Begića. Puno smo očekivali od Andreja u prvom poluvremenu, nije se uspio priključiti recimo na vlak, no vidjet ćemo sada malo zagrijaniji, malo nabrijaniji, onako kako se kaže u žargonu, što se evo sada i pokazuje. No vidjet ćemo koliko će se na semaforu pokazati. 26-24. Opomena za Guca. Odlično. Tornado. Odnosno killer. Precizni. Žuti karton i jednom i drugom natjecatelju. Đuri poziva glavnog suca upravo zbog onog killera. Bio je killer u tijelo. Traži se mišljenje pokrajnih sudaca da li je ovo udarac za 4 osvojena boda. Suci će to potvrditi i vidjet ćemo. Dakle, ponuda, kako se kaže, 4 boda za Andreja Guca. Killer 4 boda zasluženo. 32-25. Atraktivna tehnika, precizna u tijelo. Malo zakašnjela reakcija centralnog suca, ali evo, pravda je spora. U svakom slučaju Andrej radi u ovom trenutku dobar posao za svoj tim, puno bolje nego u prvom poluvremenu. Malo više od minute
do kraja borbe bio. Ovo je još jedan pokušaj kilera Andrej atraktivnim tehnikama. Pokušava skupiti, ove tehnike donose 4, odnosno 5 bodova. I to je zaista u nekim trenucima riskantno, ali ekipa može puno profitirati ukoliko ima natjecatelja koji može precizno izvoditi ovakve tehnike. To su tehnike u skoku, u okretu za 360 stupnjeva. Nogom naravno, ili u tijelu, ili prema glavi. 35-24, 11 bodova prednosti za ekipu Rijeke. 20 sekundi do kraja. Odlično je odradio posao Gudac. Ervin Begić ima dosta problema. Nije se uspio snaći sa Gudcem. No evo nas na samom kraju, dobit će Gudac žuti karton, odnosno negativan bod. To je 34 za Rijeku. I evo kraja. Slijedi borba Luka Rakun, Mašim Kličić. Luka Rakun, Hašim Kličić, oprostite. Luka pogađa kružnim u tijelo i ponovo odlučuje i Luka malo podignuti dinamiku borbe u ovom drugom poluvremenu. Ljuti se trener Rijeke na reakciju bodovnih sudaca, odnosno na izostanak reakcije bodovnih sudaca. Deset bodova prednosti za Rijeku. Ovo je treća borba u drugom poluvremenu. Prošlo je minuta od početka ove borbe. Evo jednog bočnog udarca prednjom nogom. No ništa se tu ne sudi. Srećom dobro je prošlo, bilo bi ovo i nedozvoljeno. Ali nije bilo kontakta. Evo ponovno namještanje opreme i nastavljamo. 34-23 u vodstvu Rijeka. Pogodio je ovog puta natjecatelj iz Bosne bočnim udarcem u okretu. 25 bodova u ovom trenutku za momčad Bosne. Dosuđena su 2 boda. Lijepa, brza, pravovremena reakcija. Pun pogodak, kako se kaže. Evo sad malo nekoordiniranog peglanja. Razmahali su se i jedan i drugi natjecatelj. Zadnja minuta borbe. Eto, traži ponovo Luka Rakun pauzu. To je pokušaj osvajanja bodova, međutim umor pokazuje svoje. Nedefinirane su tehnike. Dosta je to prljavo, nije jednostavno bilo ničega zasuditi u ovom trenutku. Kako sa jedne, tako i sa druge strane, naravno. Ostalo je 20 sekundi do kraja ove borbe. I vidjet ćemo što će se desiti u sljedećoj borbi, u kojoj će za ekipu Rijeke nastupiti Marin Šušnjar, a za ekipu Bosne Ramiz Malić. To će biti ponovljena borba iz prvog poluvremena. Trenutni rezultat 28-37.
37 za Rijeku, 28 za ekipu Bosne. Dakle, Marin Šušnjar